želim da vam se zahvalim u ime cele organizacije na podršci. Verujem da smo bili dobri domaćini i da smo opravdali vaše očekivanja. Došao je trenutak da proglasimo naše pobednike. Četvrto mesto osvojila je Krsmanova ekipa. Diplomu će dodeliti predsjednik mesne zajednice Nikola Stojanović. Treće mesto zauzela je ekipa Pobeda Ostanica. Diplomu i pehar dodelit će Saša Ranđelović i direktor parking servisa. Drugo mesto zauzela je ekipa Kompleks Jenić. Nagradu će dodeliti pomoćnik predsjednika opštine Boris Gvozdić. Pobednik ovogodišnjeg turnira je ekipa Agencija Tane. Nagradu će dodeliti zamenik predsjednika opštine Goran Ristić. Predivno veče u Malom Laulu, završnica prvog turnira, vi ste pobednik. Kakav je to osjećaj? Pa osjećaj je čaroban, šta da kažem. Ja večeras imam dva razloga da slavim. Prvi je što sam 50 godina u ovom klubu, a to je FK Mlava iz Malog Laula. Ovih dana se navršava tačno 50 godina kad sam odigrao prvu utakmicu za ovaj klub i pogađa se sa tim da sad osvojim i prvi turnir. Ovaj klub slavi 85 godina, što je retkost i nikada do sada kad je započeo nije prestajao da se bavi, odnosno da se igra. Ovo je prvi turnir koji ima posebnu draž i posebnu čar, jer svi smo se okupili kao entuzijasti ovog sela da doprinesemo razvoju pre svega sporta, odnosno fudbala. Kad je završeno prvenstvo, dogovorili smo se da organizujemo nešto, mislim da smo to lepo organizovali i da smo doveli dobru decu, da je proteklo sve bez ikakvih problema. Ja sam presrećan zbog toga. I na kraju da čujemo šta kaže i predsjednik mesne zajednice, s obzirom da je, kažu, sve proteklo baš kako treba. Šta vi mislite? Pa da vam kažem, eto vidite sami koliko se ljudi odazvalo, koliko je došlo do uveliča. Eto, prvi turnir u Malom Laulu, ja mislim da smo bili dobri domaćini i da smo, ponovno kažem, ispoštovali sve. Desilo se u svakom, ko radi taj i greši, možda je bilo nekih i grešaka, sitnih, jedno drugo propusta, ali eto, neki je to na našu dušu. Ja se nadam da sve što je trebalo i veliko da je odrađeno kako treba. Morate da oprostite, pošto smo sad novi u turnirima. Ko je najzaslužniji za sve ovo što ste uradili? Pa da kažem, zahvalit ću se opštinskoj upravi i opštini Petrovac na Mlavi, njima prvo, jer ponovo bez njihove pomoći i financija ništa do ovoga ne bi ni bilo. Posle toga moram da se zahvalim našim meštanima, dobrim ljudima koji su pomogli i uveličali organizaciju, jer bez pomoći vidite sami koja je organizacija i na bini, i van bine, i za zapisničkim stolom. Stvarno treba dosta ljudi da dođe i da bude uključeno. Hvalim na tome, eto, pobedili su ovaj put Malolovolci. I da čujemo šta kaže najmlađi u organizaciji, jednoj sportskoj organizaciji. Bajkanoviću, kakav je to osjećaj da se nađete upravo ovdje u ovo vreme? Pa lepi osjećaj, lepo je sve, jeste da smo odradili ovaj posao kako treba, jedno drugo, imali neki propusti, ali što bi rekao predsjednik mesne zajednice, znači organizacija pola posla. Veliki zalogaj za ovako jedno malo selo. I po svemu sudeći možete da se pohvalite i sa nagradama koje ste dodelili, da čujemo. Nagradni fond je bio ove godine 160.000 dinara, prvo mesto 100, drugo mesto 40.000 i treće mesto 20.000 i četvrto mesto je kao utrošnu nagradu bilo sledeće godine da se kvalifikuje besplatno.